इमेज पाउदम यंगबिरबा क्वाइ खिबिकपो उत्तम कुमार नावरेमना अहानबदा तराम नोक्सब लोइनना कोकना खुरुमजरी लोइनना ngasiगी मरुबा पाउ पिजरी मणिपुरदा केप चनब यारोय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदी NSNIM अनिगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा मैनपेक अमदी कोकोमिना संगसिलक खोलुंगसिंगदा मांगिन थाना सरुक यागनी हाइबगी वरेपसिंग लौख्रे याखैनिपान सुबा मिस्टर मणिपुर 2019 चांगदमनवा पांथोक्रे लोइनना दिल्लीदा बिल्डिंग अमा मई चाकपगी थोदोकता मियोय निफु हुंदोय सीक्रे हौजिक मपुंगलेबा पाउ लौबिरसी मणिपुरदा केप चनब यारोय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदी NSNIM अनिगी मरक्ता सानरिबा शांतिगी वारिना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम हिरम अमतदा कहनबा यारोय केप अमदी NSNIM की फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मतंगदा मैनपेक अमदी कोकोमिना संगसिलकपा खोंगसिंगदा मैतै पांगल सिंगसु मांगजिल थाना सरुक याबा अमदी मैतै पांगल सिंगी मिंग इबदा युमनाक सागे सोयदना हापकदबनी हाइना ngasi मापन सुबा मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन देगा मरी लेना वरेप सिंग ngasi लौख्रे ngasi इबोयाम सुमांग नीला संगलेना पांगथोकपा मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन MMWO की मापन सुबा फाउंडेशन डे की थोरमदा मणिपुर की सिविल सोसाइटी की लुसिंग सिंगसु सरुक याकी ngasi की थोरंग मरी लेना अमुको की प्रेसिडेंट PH नंदो लुवांग हाई पांगथोक लिबा फाउंडेशन डे की थोरम असिदा हौजिक लेरिबा मणिपुर की इश्यू सिंगदा इंडिया गवर्नमेंट ना संगसिलक लिबा लालोंग सिंग असिगी मतंगदा अमतोयना पुन्ना थेंगनमिनबगी वारेप अमा लौमिनरसी हाइकी हौजिक मणिपुर से मचे मचे थुगाइबगी लान की ललाव अमा लापा मदुना करिनो हाइ कांदा फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट की वारोइसिन पुरपदा मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी दा सोप याबो वफम लापा सीना कोई से मणिपुर थुगाइबगी नेको अमना मणिपुर पुन्ना योट कोई गानुना थरो योट कोई सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से कोई ना MMWO की थोरम पांथोई से फाउंडेशन दे पांथोई से सुंबा मयाम जी यंगहोंग भी वार एम लहुची सुंबा मयाम जी दे मिकुना हम सिंगों से बने CAB की मायोक्ता मैनपेंग संगसिलिबा खोंगिंग सवतुना खोनामन केथल इमा पंथोइबी टेम्पररी मार्केट की इमा सिंगना सिंथा लेप्तुना चरा हेनबगी खोंजंग हौख्रे खोंजंग अदुदा पामदब थौदोक थोक्तनबा पुलिसना क्वेश्चनदुना गाक सेनबगी थबक लखतख्री खोंजंग अदुदा सरुक याखिबी इमा पंथोइबी सना कैथल टेम्पररी मार्केट की फाइनेंस सेक्रेटरी वाई सोमोला लेमन हाइकिबदा मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगदा CAB चतनबा यारोय हाइना मैनपेंग संगसिलिबा खोंजंग ngasi सवतुना केप पार्लियामेंट पुथोकदौरिबा नुमित अदु फावबा चरा हेनबी खोंजंग चथगनी CAB दा क्लोज अमा हापकनी हाइना सरकार हाइरिबा से ngasi फावबा क्लोज अदु करिनो हाइबा खंगंदर लैरी टेलबा मतम असिदा करमना क्लोज हापकदौरिबनो संगसिलिबा खोंजंग ngasiदा पुलिस ना क्वेश्चन दुना ngak सिनु लैरिबा से यानिंगदे खोंजंग से लमलोंग कैथेल दसु इमा सिंग लंबी थ्रोक्तना खोलाव सिंग लाउके सिंगमई मार्केट दसु इमा सिंग CAB चनबा यारोय मैनपेक की खोंजंग मपुफाना सोकनी हाइना खोलाव सिंग लाउदना प्रोटेस्ट तौकी हाइरी अवांग नुंगपोक भारत ता केप चनबा यारोय हाइना वांगजिंग लमदिंग बाजार कैथेल फंबी सिंग अमदी थवाल इमा न सिंदुना ngasi इमा इवेंट सिंग ना वाकत खोंचत चतख्रे वांगजिंग बाजार दा गी ऑयल पंप फाव चतखिबा वाकत खोंचत अदुदा अवांग नुंगपोक भारत ता केप चनबा यारोय मैनपेक की खोंजंग सोटकनी लॉन्ग लिव मणिपुर हाइबा खोलाव सिंग लाउकी ngasi silsara gi rongpur da leiba assam indigenous people protection committee AIPPC gi office da pangthokiba pawgi mifam amada AIPPC gi general secretary seram herajit na haikibada assam indigenous people protection committee AIPPC na north east students organization nesho amadi tongan ba indigenous kanglup kaya ga pullaga kauriba pung 38 gi ban lak iba december gi tang 10 asida
Assam Silchar gi Barak Tampak ki oina AIPPC na fully support tawri masida Barak Tampak ki isil inaw sing amadi North East lariba indigenous oiriba mipum khudi mangna lambida thoraktuna hairiba cap satnaba yaroi haibagi bannasida amatoina sogat minasi amadi bannasi mapung phansi haiduna AIPPC gi maikaidagi haijari haina pawmisingda haike pawmi phamadura Assam Indigenous People Protection Committee AIPPC gi president Sahadev Rajbangsi su saruk yakhe lamdamasida leiriba ikoi masal puruk kanglu punamak aigi haiba wakhalonda loina sanakrabadi Manipur si nomadi pungkai kai haibi soidrabani amadi ai haiba wakhalon lasina mang thabdagi Manipur kai rakpani masigi mahota aikoi haiba wakhalon lasina mang tharga salabadi kaidong kairoi haina Manipur Chief Minister Nongthomam Birena phongdokre Srila Sripada Educational Foundation and Cultural Research Center Sindor ngasi airport lambigi sangai prodo leba Sripada Bhavan gi Ranganiketan Mandapta Gita Jayanti gi thoram hodol aduna Chief Minister na makhatan haiki Secularism diversity haibasina India gi khwaidagi fajabani masida laiba lai asi amakhakta oiribadi fajaroi lai masu mayam asina India ama sembani India gi oinadi masi laisemaidagi hauna yaurga laibani Manipur gi oina su landam masida kunda minariba kanglup purup kayana laiteng oiduna fajaraba lai masu kaya ga loinana ningthina satminari bani masida aigi haiba wakhalon sana khragadi nomdi kaiba haibasi soidrabani India amasung Manipur da irang kaya laibasi kanagumna aigi haiba posaktuna mang tharga satkibadagi leirakibani aduna aikoi haiba pot asina mang tharga heksaliba makhai aikoi amata kaina roi ai haiba wakhalon asina mang tharga satpada ngasi aikoi gi nungsinaba amade apunbagi saktam asi mangki gani aduna nang na ningliba mapu mahaktuna kanagumma amata halu pot huralu phattaba to haiba amata yaude nang na ningba apamba lining salu lining adu karambana kanana khwaidagi phabage haibududi isa isa na khanjagidabani haina Chief Minister na makhata na phongdokke All Manipur Body Builders Association Ambana Senduna Yankai Nipan Suba Mr. Manipur 2019 category 3 tapunna Body Builders Samag Yankai Nipan Saruk Yaduna Multipurpose Indoor Hall Kuman Lampak ta pangthokre ngasi pangthokiba Mr. Manipur aduda Women Body Builder Tara amadi Man Builder Samag nipu nipan saruk yaduna sangdamnaki ngasi pangthokiba sangdamnaba asigi category sing adudi Mr. Manipur 2019 overall winner women sport physics overall winner men sport physics overall winner master overall winner physically challenged overall winner junior overall winner senior amadi overall winner women body building singni ngasi sangnamnaba thoram aduda Health Minister L. Jayant Kumar Singh CAF and PD Minister Karam Shyam amadi atai makok thongba official kyasu saruk yakhi loinana makok mathang tarba singda mana mathum singsu yanthokki District Administrative and DPOI CDS cell Imphal East Sinduna Beti Bachao Beti Parao haibasida media campaign and promotion and schemes haiba thoram among asiyuk Manipur Press Club ta Imphal East DC Dr. Rangitavali Vaikomna athobi mithung oidno pangthokre thoram aduda AMJO gi President Bijoy Kaksing Tambam amadi Social Welfare Department ki Children Program gi Director Soroja Devina akhanba mithung amadi thoram mapu oike athoiba mithung gi warolda Rangitavali na Beti Bachao Beti Parao haiba Bharat Sarkar gi scheme ase Manipur sahi ani ahum gi mamang da hodokrabasu awareness piba wati Imphal iski oina de nupising da focus piduna hodokre haike Koina sensitization amasung chamba loina na akoi elected members sigi shishu masita yamna schemes ko understand tawba amasung schemes ki importance kondiba so that they own panchayat area da jilla area da koi makho na ba kota shishu ajo ko amane ngasi Jirbangwi Kalinagar da leiba the new incarnation IRCA gi auditorium da friendly environmental warriors few Jirbam amadi the new incarnation IRCA Kalinagar ga kusam naduna nomgoiba haingkhoi yokpagi training program ama pangthokre throm aduda Manipur Food Industries Corporation Limited MFICL gi vice chairman
फ्यू की चीफ एडवाइजर सु ओइरिबा के शरद कुमार IRCA की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर SG10 फ्यू जिरबाम की प्रेसिडेंट के पुना अमदे एस राजेन कुमार स्टेट अवार्डी मैनेजिंग डायरेक्टर बी केयर एंड रिसर्च सेंटर हिलघाटना अथोइबा मिथुंग थोरमपु अमदे अखुनबा मिथुंग ओइना सरुक याखे अथोइबा मिथुंग हाइखिबदा असिगुम्बा ट्रेनिंग असिना जिरबाम लमदम मसिदा खरत ओइरबसु खोही पुथोक्तुना मसाना मसाबु सेल तांजबा याबा अमसुंग लमदम मसिदा इकोनॉमी दसु चाउना कानबा पिगनी हाइखे लोइनना जिरबाम लमदम असिदा खोही यामना पुथोक्तुना सेमिलोंदा अहोंगबा खुनाय अमा पुरकनबा होनबदा महाकनसु अंगबा मतेंग पांगजगनी अमसुंग हयिंखोई उपु सानबा असंगबा सेनफम पुथोक्तुना म्याम पुन्ना काननबा हिरम असिदा मतेंग चाउना पांगजगे हाइखे थ्रोमपुगी वारोल पेरुना पुनना हाइखिबदा ngasi पांगथोकलिबा हयिंखोई योगपगी ट्रेनिंग असिना ट्रेनिंग असिदा सरुक यारिबा ट्रेनी सिंगदा हेना कानबा पिरगनी अमदी द न्यू इनकार्नेशन IRCA गी लैरिबा इनमेट सिंगदा हाना कानबा पिरगनी हाइखि असिगुम्बा वोकेशनल ट्रेनिंग कया द न्यू इनकार्नेशन IRCA ना मखाताना पांगथोक हनिंगबगी अपामसु मांगना फोंगदोखे हौजिक नेपाल चथरिबा 13th साउथ एशियन गेम्स 2019 दा वुशु मसानदा गोल्ड मेडल लौरक्लबा कक्सिंग तुरेल वांगदगी लैखिद्रबा मैग्नबम गौरहरिगी मचानुपा मैग्नबम सुनीलना ngasi इम्फाल की एयरपोर्ट थुंगलबदा महाकु हराउते यामना ओखरे तुरेल वांगमा यंग लर्नर्स एसोसिएशन ट्रेला क्लब न सिंदुना सुनील बु एयरपोर्ट के इमुंग मनुंग अमसुंग लेकाय म्याम गलोइना ओकरो मटुंग सुनील की पोरफम लंदम कक्सिंग ने पोरक्तुना असम थ्रम अमग लोइना ओपोगी थ्रम अमसु क्लब असिदा पांगथोखे थ्रम अदुरा कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल दी चेयरपर्सन एन संजय कुमार ट्रेला क्लब की प्रेसिडेंट सत्रधारी अमदे गोल्ड मेडल लौरक्लबा मैग्नबम सुनीलना डाइस फमके वुशु प्लेयर एम सुनील इंग लिसिंग सुना ट्राइन पांडा सिलोंग पांगथोखिबा 26 सीनियर नेशनल वुशु 2018 अमदे टेस्ट इवेंट ऑफ साउथ एशियन गेम्स 2018 दा गोल्ड मेडल अमम लौरके अदुगा चीना दा पांगथोखिबा संगाई इंटरनेशनल दा सिल्वर मेडल लौरख्रबा सानोरे अमने तुरेलगी आइन की वांगमदा नुंग लेंगोई पेकपा हाई कोर्ट ना अथिंग थमलबसु थवाल तुरेलगी नुंग लेंगोई पेकपा पोरपत्ता त्राग मापन ngasi थवाल रिवर कंजर्वेशन कमिटी TRCC की मियोई सिंगना फारगा हाइदोक हनख्रे थवाल तुरेल कल्लु हाइबा हिरमदा युमफम ओइरबा क्लब कुंथ्रामान पुनसिलगा सेम्बा कमिटी असिना ngasi ayuk pung mari dagi taret phawba nung lengoi porpa gari sing check tobada gari sing aduda digi phabani hairi hiram asigi matang da TRCC gi convener kuman them inau sana pawmi sing da phongrok pada ing kumja lising ani ga sumna train pan gi February 19 da committee asina thawal turel kanview haina high court ta BIL ama thaki BIL asigi matung inna high court na lamdam asida leiriba turel sing dagi आइन की अयाब यावदना नुंग लेंगोई पेकबा यारो हाइना अथिंगबा थमख्रबनी अदुमपु ngasi फावत थवाल तुरेल लगी नुंग लेंगोई लेपतना पेकली हाइबगी खुदम ngasi फारिबा नुंग लेंगोई पोरकपा गाड़ी सिंग असिना खुदमनी हाई कोर्ट ना अथिंगबा थमलबसु मरी लेनबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिंगना सेन लौरगा नुंग लेंगोई पुबदा यहालिबा असि मरी लेनबा सिंगना मियेंग संगबिदुना नुंग लेंगोई पेखन बिगनो अमदी फिबम सोलबा थवाल तुरेल कनबियु लोइना लमदम असिगी मियामनसु थवाल तुरेन कनबदा अमटोइना थौलांग लोमिनसि हाइखे मागना मखाताना हाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मतुंग इना थकनबा इसिंग असि नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स NTU की चांग असि 5 NTU की मखादा लेगदबनी अदुबु थवाल तुरेल की इसिंग की चांग ओनबदा 1000 NTU की मथक्ता लेरे मसि मियोइबा इखोइना थकपदा यामना खुदोंग थिनिंगाय ओइरे हाइरिबा चांग असिगी इसिंगदा लैरिबा nga phawba siba yabagi चांग yorok हाइखे फारबा टाटा गाड़ी सिंगना पोरकपा नुंग लेंगोई सिंग अदु थवाल थोंखोंगदा लेबा प्लेग्राउंड दा हाइदोक हलगा गाड़ी सिंग अदु थादोखरे हाइरि संसलिबा तुरेन सिंग कनबा संसन बकुंजंग स्टेजदा हौजिके फोंगना मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंग तुरेन की मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना TR कक्तबिदा नुंग अमसुंग लेंगोई पोरकपा गाड़ी सिंग जे पैसा लरगा थादोय हाइबा पोट से सिगी अखोई वीडियो TRCC की मेंबर सिंग की खुदा लेजरे
लोइनना अखोइना थमजनिंगिदी असिगुम्बा यामना ऑनरेबल हाई कोर्ट की अचिंगबल लेना तुरेल की असुंगलबा असुकी मटिक फिगम जादबसे मसिबु सिंगनदना तुरेन मुन्ना हेलिबसे मरी लेनबो अथॉरिटीना अथु मतमदा अखोइगी ऑनरेबल हाई कोर्ट की केनोसे ऑर्डर से थबक तो ओंथोकपियु अमसुंग थबल तुरेन बु कनबदा अखोइ पुन्ना सरुक यामिनसी All Kaksing Students Union Aksu Kaksingna Kaksingda Environment ki awon ba mapurok na bagi pandamda Kaksing amade Kaksing gi akoi bada Jun gi tang manga 2019 World Environment Day numitagi leptana sanction jarakba u thabagi khongjang Green Ultra Mission amade Green Revolution haina mingthon ba program asigi sanction jariba khongjang amagi manung channa Kaksing Garden amadi angan sing Eco Park ani phawbagi lambi gi mataida aksu gi volunteer sing na wan sen song duna thajakiba u pambi sing karisu mamal leitana low labuk sing dagi low yeibada kapthrok pa saruna kupsin biba amadi mai thadok biba na singba thong kaya sathariba se aksuna haksinna lowbaga loinana mai thabada senaba lobu singna mai thabada yaukhiba u pambi sing adu Lakliba December Trauma Pawi Manungda Aksugi members singer Tanaraga Singadabani High Wapam Singasi Karigumba Tabakta Oina Ontolak Tabataragadi Masida Thorpa Apapatagi Daita January Balabu Singna Masana and Pujagadabani Haina Aksugi Finance Secretary Northern Britain Thadrukpa Serolamana Fondorkley Delhi the Tokiba so Mai Saku Toro Amada Yam Drabramio Nifuhum Shire Kayaman Asokpan Dankre Ngasiyuk angan bada Delhi gi Rani Jhansi Road laiba Anas Mandi area laiba factory ma mai sakhe Thodok adu da mioi nifu humdoi siki humbudi kan mangam hore Asokpa sing adu LNJP RML amasung Hindurao Hospital sing da laikan nari Fire Service ki official sing na hai ki bada fire tender kuntra mari na mai kan bagi thabak ta sin nakhi Mai sakwi thodok adubu magistrate prop taunaba Delhi government na order thokre loinana laikidraba singi imungda compensation oina lupa lakh tara amadi asokpa singda lupa lakh amam pirgani haina lauthokre Prime Minister Narendra Modi nasu Prime Minister gi National Relief Fund gi laikidraba singi imungda lupa lakh ani aduga ka hena soglaba singda lupa lising yang khai pigani haina lauthokre Marakasida Delhi Police na mai sakwi thodok thokraba building adugi mapugi mathakta FIR ama file tawkhrei mai sakwi thodok ta laikhidraba singi mafamda President Ramnath Kovind na awa phongdokhe amadi asokpa sing ado yamna thuba farsanu haike Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah BJP Working President JB Nada Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar Union Minister Hardip Puri BJP gi Lusingba Singh amasi Delhi ki MP Manoj Tiwari noina BSP leader Sudhindra Bhararia na singba mioi kayana laibak thiraba thodok adu da laikhidraba sing famda awa phongdoke amadi asokpa sing adu thuna pharaknaba ishor da thongni jaki hairi North Korea gi United Nations the ambassador oriba Kim Song na haikibada Nuclearization hantana bagi damo US na wari sana ba toriba thorang ado time saving trick ni United States na pamliba sustained and substantial dialogue ado US ki domestic political agenda ni matang saida pangthok kadoriba presidential election da President Donald Trump na election amuhana thengnaning bagi ni haike North Korea da ngakpi gani North Korea na thakiba matam sahi ama lorem daida leibak ani gi marakta tension wangkhalak le hairi marak asida North Korea na sohe satellite launch site ta test ama pangthokre test adu karma makhal gi test no haibadi phongdokhide hojik aroibada maroi paw amona pijari Manipur da cap sanaba yaroi Government of India amadi NSNIM ani gi framework agreement ki matang da Manpack amadi kokomina sangsilak kokoming singda mangin thana saruk yagani haibagi warep sing lokre yakhaini pan suba Mr Manipur 2019 changdamnawa pangthokre loinana Delhi da building ama mai sakpagi thodokta mioi nifu humdoi sikre ngasigidi paudum sandok saba matang asal lojere miambu amukka handa korimujari